tabuk buskang salo 2023 ni election vote kotor engnai abagi joto politics party khaitone leader ok janija politics party no keplai khania bagai hopung sapung meeting misil samung khale tongino tongo buskang jorani bagai phiaba tabuk kok henkai abose jeng ti prasa dopani bagai sabo jeno mothangnai bo politics party chini ti prasan bagai kaham eba sabono jeng vote rike chanai abo kahai kok joto ti prasan lukrok wansuk layu Abuti kok kebama lukuni wansuma bekawa cobui tangnai sala buba kara kaisa decision naka eba step naka abo henkai jeng tabuk te nini ani party hne khaklai tonglia phati jeng joto ti prasa thansake kaisa politics party sinamai buskang jora yapri shala sinai mane 2023 ni bagai yapri sena kok saka joto thansa khai jeng joto ti prasa thanse milewi samung khake buskang jora chini ti prasa dopani bagai mungsa jeng khalai thangmanai jodi tabuk thansa englia hankai chini dopa olote phiokja galak je tabuk tongo olobo atini tongnai buba kara abo kahai kok wan sugai thangnai salo IPF ti robai thansa engna hne ogur debormano kaisa letter yaparka haipono tabuk buba kara tangai IPF ti robai thansa engna kok saka hankai abono te buba kara phone call khai kahamke saka abono kahamke khanai bujina di tei buba garani kok thanya hamsak tongke joto ti prasani thani buba garan kokno sogi ridi abage video no share khanya tapokri buba gara saka tini ang ti pramothani chairman engma bagai kaisa letter siye IPF tini general secretary ogur deborman yago a letter no yapari rikha te o letter jaga ani phasinte joto kok clear kahamke sajak ang party ni mongte post o kono interest kare sudo buskang 2023 election board o IPF ti party te ti pramotha party jeng joto ti prasa kaisa symbol o thansa angai phat khalenai a bagai ang nayo IPF ti ti pramotha tabuni simi thansa angai samung khalenai tamuni henkai jeng tabuk joto ti prasa thansa angai samung khalai tongka henkai buskang jora government bukhakti chini joto ti prasa no mungsasak roi manai jodi jeng tabuk bo thansa angma kari henkai buskang jora chini ti prasa bagai jeng mungsa pono khalai man galak eba rui galang man galak ati kono wan sugune ang tini kaisa letter siei ogur deborman yago yapari rikha tabuk IPF tini joto member te president borok ani o letter no nugai kok sabai chalaye wan sugune athung buskang jora buba grabai baksa joto ti prasa thansa angai da samung khanai eba IPF ti rok tewasa alga party BJP rok bada thansa angai samung khania musung haipona ani phasingte ang joto clear kahamke saka ang kono mong te post rok no nangya ang nayo sudo last phat joto ti prasa thansa ke phat khalai nani jeng tini ni simi joto ti prasa thansa angke buskang jora chini bage kahamang nai jodi tapubo thansa angma kari henkai chini ti prasa rok olote mungsa man glak boba gara abo kahai bukhani kok siyei ogur deborman yago kok tuma bulai yapari rikha paithako buba gara te kaisa kok saka ani o thansa ni kok no khnai baksa leader ok jajake angai mano haipono ang apuno care khaya ani bage public eba ti prasa dopase important tini a ti prasa dopa vote rima tongino baksa leader angai achugi tongo kusuk sakawo a bage dopani bage dopa hamkrebo wansuna nango en ang je khlai tomone abo joto chini ti prasa dopani bage simi khaitongo ang nayo joto ti prasa thansa angthong buba gara abo ka joto ti prasa no phone call khai bini bukhani thansa ni kok no kasarkha so norletamo wansuk buba grani a kok the kok IPF ti pramotha tabuk thansa angna hmani abuno chada chajak eba chajakya comment box o comment ke sadi te buba grani o thansa ni kok no pirna musungke o video no nini logi eba gana ni borno share khadi te channel o katal ang tongke subscribe khanya ta pokri abo kai content bus kansura mana bagai hambai